RCC wa Mbarara City South Moses Aruho n'uwabiraye bembiro kugabe sentezi miliyoni nkaganina achitebe chikuru cha Mbarara City South Kakoba ogu esentezi azibaganisize groups na buri umwe kutwaraho miliyoni 15 kandi abehananjerize okuzikozesa je bakarwana sobworo mwahora mubasayinga mu memorandum omugashobwa mu memorandum no kworeka otutwaza kukora ikine esentezi kuzitwara ntuza kuzikozesa tutanati ntuza kuzigara tutanati onara mumine mpaka ni wali nkawota supply kuriya ya mizi ka urugo numamanyari ya kuriya kokawale okomora tapu ebya wota supply mundu no basopta kore kuka kubura ndutapa mizi ka kore ngeni to turba tapu armu za pipe turamu nyundi yakatapa RCC ayahananjerize abahirwe sentezi okongera kuhagira government ya NRM abrina mkaga kwera ikandi ne mu mobilizinge ngote ifukatazimura kwenu mwijuke izobe mubone kuzumuro wagirata owazibaretere boss MP and government na president bamuha batungire sentezi borekera amashemererwa kandi twenda kusima na president witu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni uri kubasa kutushakirayo sentezi kurabara omu Prime Minister's Office zikija zikabasa kushika aha muntu wa burijo baza kuzongera omuntu kayitunkito bamakanika batumayiruzi garages tukore ntunguka groups zitungire sentezi harumo eya 2 miles garage Ankole Produce and Marketing Cooperative Association Limited Mbarara City Pastors hamwe na ya Efforts Against Poverty kandi sentezi zo kugarizayo group ya Efforts Against Poverty ejo ntuja kugihereza bwa nyuma abukuba aho kwakoroza ubuce obututa basa kumariza kufutura marize ndije kuhereza sente ahabwa TV West ndi area Sarutoguse.